re tshela bona tshela re gala shobana botsamedi ke dumela o re ditshoni tsa monate ke tseba ba bang he a ka sala sebaka motho o tla shapa round go toropong kwana a lo kola mabaka ba bang ba sentse ba le jwalo mafunga a fapaneng ba lo tshetsa jwalo metswalle ba bang ke lefule hlaile lapeng bothona sana no re ntwetshena e ka hlaha ntwetshena e ka ba hlaela fela ke ntotsa teng boss wa ka ha o apile bile ha o qetela o lahlelwa ke mme o lahlelwa ke ntate o lahlelwa ke abuti o lahlelwa ke ngwaneno ha o apile bile ha o qetela he mona bile ona le ntwe ngwe ke hlokometseng ha ntse ke tswa ke re wa tseba ha o ntso hola ke teng mo bonang dintho tse di etsala ha o hola ne he bana o tshwantse re tsebe wa bona ntotsetsa tsa bo re he nna motho a hlokaetseng a ke moshedi he nna ke tshaba ditopo he ntate hona le mo tlatlamela ho he nna mona motho wa tseba nna motho a hlokaetseng ha khona nna ke khone hona le mo tlatlameha ho sena motho a tla o thusa go shebe motswadi o shebe ngwana heno ebe wena lo mohlapisa ebe wena lo moapesa he bana re ithute ntho tsena re a hola re khutlele morao re a pele ha re ithute ntho tsena khona ntwana nna mona motho a yeta hona le mo tlabelo wena o le mong e le motswadi ke ha re ithute ntho tsena se tsa batho ba bang ba itseng ha re tsebe hore mathata a tla hlane ha o tsebe hore tla o hlaela neng ai khona ntwana nna batho ba hlokaetseng ai khona mane ibile le dijo ha di keng tla kena hantle o so sa khone jwale ho tshela o so sena motho a o thusang o tlameile o yele wena lo mapeng a re ithute ntho ke la shobana ba tsetsela le bile jalo re ga la shome and up on the radio station 87.7 of Kato 106.6 megahertz Katapo Tipitsaha Makoko matla no Tipitsaha le radio